Giki nikio gikaro kieru kia makiria ma Onjoria magana mana thoko-ini ino njeru ya Juja kuria mekwinyitirira metereire makirwo thoko ingi njeru ya kiriu. Kwa ihinda riu Onjoria thoko-ini ino ya Juja makoretwo makiagagio ni mathina wira-ini wao. Thoko yo twamianjirie haria mucatha hetagwo cooperative tukiingatwo tukikokio guo tukirehwo mucatha gatagati tugicoka tugitwarwo Kasororo tugicoka tukirutwo hau tugitwarwo haria tukirwo icio nyumba ni ciendio tugicoka tukirutwo hau tugitwarwo haria he kinyamu kiria kirenja tugitwarwo thoko iria riu twarehwo guku. Mugaru na kuria mararagira indo ciao mbere Onjoria ya riu ni marakenera thoko ino njeru ni gukorwo kuhia ni riua kurirwo ni mbura ruhuho ndoro ona kuhinga tene ni kwaga utheri riu mau mothe ni makinyete muthia. Na nimefurahia kutoka kwa ile soko ingine juu tulikuwa tunanyeshewa, jua inatukula, makaratasi inaanguka, vumbi ndio hiyo. Sasa tunashukuru sana mheshimiwa wetu kwa kutujengea soko mzuri, tuko na shed, tunatembea mahali pazuri, ametuletea mwangaza. Onjoria ya no maikete ihoya kuri thirikari ya kaunti ya Kiambu ikorwo ikimakira bara niguo mahote kurehe irio kuma kaunti ya Nyandarua na uhuthu. Barabara ino ya kuma Mangu ya kuma Jomoko uthie Furayofa barabara tukoretwo ina mathina maingi ni marima. Barabara ino tukienda kumarehera thukuma twathi twakona mathina maingi ma kurehe thukuma guku Juja. Riu gako ina marima maingi ngari garega tukwira mirigo ringi tukaima kuria turama kuma thaa mugwanja nyanya cio tuko ukagia na mathina mau ma muthemba ucio barabara. Riu ni kiru kiria bakurira thina uria tuonete munene wa barabara iyo. Nime very lucky tondu mbura ndigukorwo ikimaurira na riua matigukorwo makihia ni riua mambe makiririria ha relocation site ini kamwira twakite mwena uyu ungi. Thoko ino ni ihunagia matura ma Juja, Ruiru, Gatundu ya Rugongo ona ya Kianda. Mubango wa waki wa thoko ya kiriu mwena uyu wa Juja ni unyitaniri wa bengi ya thi na thirikari ya kaunti ya Kiambu. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Winnie Kimani.